Hello once again, nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze kuri YouTube Tech. Sasa rero mbere yuko dutangira reka tubanze tugire gute, tubanze twamamaze kurikira gatoya, mbibutsa ko turi kumwe na Kibirira Automarket, bafite imodoka nziza cyane. Reka tubanze twamamaze, turakomeza mu kanya. Ujya wibaza aho wakura imodoka ku giciro cyiza? Ese waba ukeneye imodoka zo gukodesha? Waba ushaka kamera nziza kandi zigezweho? Iturize gufitiye igisubizo. Kibirira Automarket yarabikemuye. Tugurisha ndetse tukanakodesha imodoka z'ubwoko bwose. Tugufite spare parts zitandukanye, CCTV kamera zicunga umutekano, electrical installation, ndetse dukora na AutoCAD na Archicad design. Waduhamagara kuri 0785 431 510. wanatwandikira kuri email kibiriraautomarket@gmail.com. Kibirira Automarket, Your choice, our desire. Mubagane babafashe rwose, bagane babafashe babatemo imodoka zimeze neza cyane. Ko mbibutsa ko iyi ni ya microphone y'umugozi. Wired microphone. Iyi niyo turi gukoresha. Turi gukoresha buriya lavari ya microphone nabayitaye ibishanga. Nyisize ku ruhande kuko ndi gukoresha Android kandi ikoresha inzira ya LG, ntabwo ari type C, kandi zira lavari ya wireless microphone zikora neza yo uri gukoresha type C Phantom. Hanyuma ibindi byo biracyari byinshi kuri YouTube Tech, biracyari byinshi rwose. Aje nkomeze mbatemo utuntu dutandukanye. Mbibutsa ko turava kuri phone za matushi duhita twimukira kuri telefone za smartphone. Ariko matushi haracyasigaye taske zigera muri 3. Bo haracyabura taske ya mbere, taske imwe muzura nabwiye ko nzabereka ukuntu wagatera karaga system cage ukoresheje buji. Hanyuma sindabereka ukuntu wakura taburo, nzabereka ukuntu uyikura n'uburyo uyitera. Iyo ni taske ya kabiri. Ikindi ubwo gisigaye tutararebera hamwe se niki, noneho gukura ama mikrofone, mikoro z'amajwi. Ibyo byo nanabibereka ntiriwe mbikora, ntabwo byo bigoye. Mbereka iyo bisaba gucungana na positive then na negative ndetse nitabikenera. Hewana kabisa rero, mbahaye ikaze kuri YouTube Tech. Wowe mushya ntugende udakanze kuri subscribe button. Hanyuma sasa wowe dusanzwe tubana, ntabwo nagenda ntagushimiye kuko uri uw'agaciro cyane. Ciao, tuzasubire muri video z'ubutaha ndimo mbereka